Ikaze mu makuru yacu akubitira ikinyoma hakubuye no lie nta kinyoma rero amakuru atari ivumbi reka tuyahere ku buhanuzi bushya buvuga ko hagiye kugwa ishyano mu Rwanda. Uyu na wundi ni umuhanuzi w'umunyarwanda uvuga ko Imana yamutumye kubwira abanyarwanda ngo bitegure. Imbunda z'u Rwanda nizo zihindukiye gufata u Rwanda. Kabiri, niyo mwarwana nk'abavietnam Imana ibakuyeho amaboko irabatanze kubera yuko mwanze kwimika Imana, mwimika ubugome, intambara n'ibigirwa mana. Kubera turamugarukaho muri aya makuru yacu kuri no lie nta kinyoma, byose turabiva imuzi. Hagati aho Nyagatare ngikomeje kugarika ibihangange mu butegetsi bwa FPR, Guverineri Rubingisa ngo aririwe naraye nyuma yuko Kagame amubajije ibya projet umushinga muvumba akarya iminwa, ndetse hari amakuru ko inzego z'ubutasi zamuhamagaye na Kagame ubwe ngo baricara baraganira bamubwira ko ibyo bintu bitihanganirwa. Naho Amerika yongeye guhamagarira u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo mu kanama k'umutekano kateranye kuri uyu munsi wa none. Hagati aho ngikizere cy'ubuzima muri Goma kigeze ku masaha 24 gusa umunsi umwe kubera ubwicanyi n'imibereho mibi AFC M23 RDF bakomeje gushyira ku baturage b'Igoma. Biravugwa hano hagarariye leta ya Kongo mu kanama k'umuryango w'abibumbye i Washington i New York muri Amerika mu babarire. Naho ngo u Rwanda rwamaganye Iran ku bitero igaba mu kigobe cy'Abarabu. Uganda yo iravuga ko uzatera Israel nawe azabayiteye mu karere. Rero Kaguta Museveni na Paul Kagame ngo bahinduye imirishyo bakavuga ngo tugomba gushyigikira Amerika na Israel kugira ngo turambe ku butegetsi n'abundi akacu katubayeho. Mbahaye kaze kuri no lie aho dukubitira ikinyoma ahakubuye. Aya ni amakuru ku buryo burambuye. Hari umuhanuzi mushya winjiye mu Rwanda avuga ko hagiye kugwa ishyano mu gihe abanyarwanda batakwihana. Ibintu by'ubuhanuzi hari ababyemera abandi ntibabyemere mu banyarwanda barundi ndetse n'abakongomani. Nyuma y'umuhanuzi Magayane cyangwa se umupfumu Magayane ndetse na Nyirabiyora abanyarwanda bakunda kumva bahanuye iby'ubutegetsi by'u Rwanda, uyu we araza avuga ko mu gihe u Rwanda rumaze kwimika intambara, ubwicanyi ndetse n'amarozi ngo Imana igiye guhora yihanukiriye maze ibintu bigahinduka. Uyu muhanzi mumbari w'umuhanuzi avuga ko kandi mu gihe u Rwanda rwarwiringiye ko rufite ingabo zikomeye n'intwaro ngo ibyo ahubwo nibyo bizahindukira maze ibintu bikaba induru nsanzaza. Ibi abivuze mu gihe mu Rwanda n'ubundi hari umwuka w'intambara, bavuga ko yaba Burundi yaba Kongo igice cyose bashobora gutera u Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame avuga ko defensive measures cyangwa se ingamba z'ubwirinzi zizakomeza muri Kongo, nubwo leta za Amerika yora babagarira kubukuraho, ariko ngo barinangiye ko kwinangira ngo niko gushobora guhura n'ubu buhanuzi maze ibintu bigahindagurika. Iyi nkuru tsakomeza tuyibakurikiranira, ariko reka twumve uyu muhanuzi mu magambo make uko yabivuze muri rusange. Uko mwimuye Imana mukimika ibigirwamana, muhereye ku mukuru tuyoboye ni nawe wagatanze itegeko ry'uko abantu bakwiye kwigiriza iminsi 7 batarya n'abana n'umwana wonka akava ku ibere kubera amasengesho nka kumwe Nineve babigenje. Ariko kuko uwakabidukoresheje nawe nta uriho, niyo mpamvu rero Imana ibakarabye. Imana irabakarabye rero ngo musenge mwirize iminsi 7 hanyuma Imana ngisagira ikikora. Ni amakuru ya no lie cyangwa se nta kinyoma aho dukubitira ikinyoma ahakubuye. Uyaje yunga muri rya Magayane ndetse n'umuhanuzi Nyirabiyoro bavuze ko ku butegetsi inzara izatera, amapfa abantu bagasuhuka, intambara abantu bakicwa ndetse igihugu kigahinduka imiboroko.
Akarere ka Nyagatare gakomeje kugarika ibihangange muri FPR. Guverineri Rubingisa ngo aririwe naraye nyuma yuko Kagame amuhagurukirije mu nama akamubaza ibya projet ya Muvumba, maze Rubingisa ngakarya iminwa. Rubingisa mbere yuko ajya hariya murabizi ko yayoboye kaminuza y'u Rwanda ndetse aza no kuyobora umujyi wa Kigali. Nyamara kandi nka karere kuyobora nago byoroshye kubera ko n'ubundi niko kahirise uwitwa General Gasana Rurayi wahoze ayobora polisi y'igihugu maze akubitwa gereza. Ubu Rubingisa hari maza abira nyuma yo kuvuga ko haba harimo ruswa, yabarariye ruswa maze ibyo gukora umushinga Muvumba wo kuhirira abaturage maze ndetse ukanafasha mu buhinzi bikaza kurangira. Agatariko Nyagatare kubera iki ihinduka ikibazo gikomeye mu butegetsi bwa FPR. Twibutse ko guhera kuri Perezida Kagame kumanura ba generali bose bari mu butegetsi bw'u Rwanda bose bafite ababyeyi cyangwa se imiryango mu karere ka Nyagatare. Aba bantu rero bibagirira confidence ko bafite bene wabo cyangwa se abana n'abavandimwe muri leta, bityo politike mbi yose yabashirwaho nago bayihanganira birangira uyizanye ariwe uharindimukiye. Nyagatare ni akarere kuyobora bitoroshye bitewe nyine na influence gafite mu butegetsi bw'u Rwanda, kuko mu gihe bahungaga muri 1994 abatutsi benshi bafite abana babo baba generali muri RDF ndetse yahoze ari RPA, bose batuye mu karere ka Nyagatare aho baragira inka zabo ndetse bakaba bakora ibikorwa bitandukanye. Ibi bituma uje wese wiyita umuyobozi w'igihangange bimugaruka iyo ibintu bigenze nabi cyane. Naho mu kanama k'umuryango w'abibumbye muri Amerika New York, Amerika yongeye guhamagarira u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo kuko ngo rugomba kubahiriza umwanzuro wa Loni usaba kuva muri Kongo n'amananiza. Uyu mwanzuro watowe muri 2025 usaba u Rwanda kuva muri Kongo n'amananiza kandi kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Masad Buro sagarariye Afrika muri aka kanama ari nawe warukayoboye, akaba ari n'umwe nkuru ya Perezida Trump muri Afrika, avuga ko leta y'u Rwanda n'amananiza igomba gukura abasirikari bayo muri Kongo ndetse n'ibikoresho byayo. Ariko ikizere kigenda gicika kuko aho kugira ngo leta y'u Rwanda bakureyo, ahubwo ubu intambara nyinshi ziri kuvuga ko ishaka kongera gufata Uvira. Amerika se yazakoresha izindi mbaraga, ibyo nabyo birashoboka, ariko kuri Kagame asanga ari kuva muri Kongo cyangwa kutavayo byose ari kimwe. Hagati aho ariko ngo ubuzima bukomeje kugorana ndetse n'ikizere cy'ubuzima kimaze kumanuka kize ku masaha 28 ku munsi umwe gusa kubera ubwicanyi n'imibereho mibi AFC M23 bakomeje gushyira ku basivili. Ni mu gihe kandi banze gufungura ikigo cy'indege ndetse no kurekurira imiryango mpuzamahanga n'imfashanyo kuba deplace ku bavuye mu byabo bari mu bice bitandukanye, inzara, intambara, imwanda, byose bikomeje kwica abantu. Umunsi umwe gusa akari umukongomani uba muri Goma ashobora kubaho. Ni ibintu byo guciraho iteka kandi bigomba kuvugwa kugira ngo RDF M23 FC bose bagire icyo bakora kugira abaturage bamere neza. U Rwanda rwamaganye Iran ku bitero igaba mu kigobe cy'Abarabu. Hagati aho kandi ni mu gihe na Uganda yavuze ko uwatera Israel nayo yamutera. Ibihugu bibiri n'ubundi byafashijwe n'abanyamerika kugira ifate ubutegetsi muri za 1986 ya za 1994. Ubu bundi byari maze iminsi bimeranye nabi na Israel ndetse na Amerika mu mibano mpuzamahanga, aho u Rwanda rusabwa ibyo rusabwa rutabishyira mu bikorwa, ndetse na Uganda generali wabo akaba akomeje gushyirwa mu majwi na Bobi Wine ko ari abanyagitugu kandi badashaka demokarasi. Ibihugu hari abasengura politiki hafi bavuga ko byamaze kwiga umushinga neza bireba guhangana na Trump na Israel, ibyo batabivamo, bityo ahubwo bagomba kuyoboka kugira ngo abo basaza barambe ku butegetsi bw'abanyagitugu. Uwiteka abane namwe. Aya ni amakuru ya No Lie aho dukwitira ikinyoma kubuye. Andi makuru yacu ni mu kanya ku isaha y'isa 7 z'amanywa mu masaha ya Kigali ndetse na Paris ndetse ni Bruxelles, udasibye na Berlin. Reka mbashimire rero, mbifurize umunsi mwiza cyane. Kora share, subscribe na like. Ikintu yarikishima amambure bacu utera inkunga No Lie Talk Show, ko turi itangazamakuru yigenga kandi gisanzuye kugira ngo
uritera inkunga, hato nukajya wumva amakuru ya Igihe n'abandi bababeshya bagukubita amakuru y'ibinyoma gusa ndetse agabije kurengera ubutegetsi bw'igitugu. Bye bye, nakagaruka, umunsi mwiza.